Paralog, aling niya sangap yaki kubor na YouTube jing tip tela da pimpat subscribe gani ke channel subhawan subscribe kena mi penup yo yaki kubor ke bandangwan. Kat kum ki kubor jong ka ar pandai trik nailar. Unongnya basak tak ti ula bu akyat lang UDC. Sapriang ke video basak tim si UDC East Jantia Hill hadian basak tak ti unongnya kali. Uai upulit pahara jong Deputy Commissioner ke East Jantia Hill District. Ula syakan no ba ula jong ti bat syok ya uai unongnya kali hasrok ba National Highway 6 hadin ba kaladon ka jingdang kali ha ka benta ka sinong wa yajer bat lum sinong ha ka sni baar ha ka ne ka jingjia la ringdur da ki video bat pen sapriang keleng saudong mentak stem ha ka balayo sungo ba Deputy Commissioner Abhilash Baranwal IAS baladon lang ha ka por jong ka te ka jingjia ula sya tim da ka tin si tin sang kat kum ka ne ka video la keno ba unong but pahara jong UDC ula syok ladat ya unongnya jong kawai kekali hadu bandami snam unong ring video ula lej bu jing keliru ya UDC halor ka jing cha syok jong uni unongnya kali na kali yang UDC pat ula ai da ka jing tho halor ka te ka jing jia bat ula keno ba uta unongnya kali ula bu akyat ha ka ju por ula kubur ba uta unong but pahara ula ta akti ya unongnya kali ha u kurwa kubor ubaran walu loong nang ban lai na jing artatin bat snutu bakla halor kani ke video halor ke kabalajia ha surok National Highway 6 hajan kasinong wa ya Jerman ta kasngi uladon halenti ban leji simenta ha kawai ka program jong ka school Divine Ward Secondary School lum sinong badru na ka banta ka jingyelang bat u project director DRDA East Jantia Hill Block Development Officer lum sinong CNRD block bat barok ki gram sebak bat BTA jong ke blog Henry uloong ba kaladon kadheng kali ka basir kai ha kani ka surok National Highway 6 nadu thang sky hadu wa yajer namar ka jingdon jong ki katdu katni ki kali ki basniu ha ki ba bun ki jaka hasurok uloong ru ba unongnya ya ka kali jong ula aidak knang man yo ban ya chkman Henry ulangat ha ka jingsat tim sya tala Hawai unongnya jong kekali Mahindra Kampar Pick Om kabadon ya nombor ML Katway Sausan San Sau kabayat nakman Henry nakaliang unongnya jong syamla pensengap setia Henry ulap teng ban aidat Henry kani kekali kam syamla ailat setia Henry kat ba unong but pahara jong udang penyai ya kikali nakaliang jong UDC ula kentu ya unongnya ya kekali Mahindra ba pelai lenti UDC uloong badai ha kanik por lasyam ba uni unongnya jong katai ka kali uladon ha padeng ka jing buan bat laptha ba un pen kan ria ya ka kali syarun Henry kane ka jing kerpat jong UDC kalong leno namar la keno ba uta unongnya ulakren khor ban susu UDC uloong ru ba kaladon ka jing ya persang ban simno ya usabi na ute unongnya knang ba omla syu ban ya chkman Henry ya kata ka jingle unongnya uklem ailat setia ha kata ka por UDC uloong ba upulit bapahara ulawan ha kate ka jaka bat ban yada namar kadai kamram jong ula pendon kam da ka bormet ka ba malumala tang ban pelat ya UDC na uta unongnya kali Henry uloong balami sikun hun kibriu ki balaker ya bat ya uta upulit pahara bat kila pendon kam da ki kentin klem akor watla UDC ula persang ban pensya ya ke kabalajia om tang ba kila tim latala Henry UDC uloong ba kila persang ban khanglat ya ke kali jong ban ya chkman dei tat hadu ban dawan ki pulit ba ka kali jong UDC kalayo ban ya chkman uloong ulai thuru ba ya unongnya jong kate kali Mahindra Kampar Pick Om la yalam sha hospital ban pha pek bnia bat UDC uloong bala pensisha ba uta unongnya ulodon hapdeng kajing song sitkian bat umlong setia ubabit banyak kali hakata kapor uloong ru ba kajing mi jong kate kadurki ka bala sapriang keleng kan kata ya kesin jam bala sim na kabenta kajing sengan bat kajing ba jong ki babun ki bala ya hakate kalenti kudai sibun ngin sai sempat ha ki kubor